Kesorkar MDA kala pentip pat ba bakla syeme karai ban pendam no ek projek kepada nak daulan nong lumpong deng bat kani karai kala mi hadian keji kenduk ke bakar pang hapreng gibor sorkar bakir hang ba ashnong ke distrik ribhoi kebeli kenduk semput menteri rang ba ke jelau ba preston tensong ha ke ba ke director ke trat jengok kai pertheru klai don lang ban penbet ek ne kam ha kani ke jingalang kinong elam shnong kila pensngo bawa laki kwa ba ke projek kania chakmat ndai namar gejing persya ke bajur halor ke daulan nong lumpong deng kila kerpat ke sorkar ba kadum kata ek ne ke jaka Habakran bikilat patai kubor unong aktian ke sorkar MDA ubadiru menteri sorkar uba wailat miki shela ulong ba ke sorkar kala pencai manaduk kejingete ke benen kongru kam shimla dan kanu kejing temu banshna penjat ke lumpong deng ndege temu banlong tang ke jaka let kai ke ba itanat ulong shosho namar bagirang ba shnong ke badai ke bedan bentalang ne stakeholder bah kamatam jang negatan kelami ishkmat banes selok ba ke sorkar kumta ki bor sorkar kla shime ke senjam ka bakloi ban pentikna bakan omdan kanu jingtai hak daulen nong lumpong deng balarai ban pendam no yaka ula benrap bagan ke jing pendam ka trekam tang na ke bentak lumpong deng kat baka projek berno orchid pat kenia chakmat kat kum ka jing penbet ke baladon lupa unong aktin ke sorkar ula ban banadu ke singi benengkong ke sorkar kam shimladon kanu ke jing temu ke baria ne ke baslendat lo ke projek ne ke jing wanra ka dei ban penmi kam penmi jam ki kon samla ban kentiu ya kayo ka kot klem de penjat ke mariang Ula penpau ke sorkar ke buram ke jing sengo jung pat ba bat ke bishar benia aki baro shwaban sheme karai. Ula pensyairu bagani ke digarai ban sange no kam de ke jing pendem ke sorkar ndai ke digaru kom trilang jong ke sorkar buduk pat ba. Namal ke sorkar MDA kam kwa ban don bor baruloong ba kelale om ku majule ke sorkar barim ban penurlongi projek. Ndai ke kwa benya rengkat ba ke monupat ba. Kado ulapa ke kubor shikidong ilam ke Green Tech Foundation bak sorkar kelap pedang ya ke jing dawa jengki kum tau la kerpat gitu ke benang ya kun syak tangan bagin pensangan no ke ji ki pat banit pai no laban kedau hang ni bagi dong ilam ke Green Tech Foundation gila sedang ya ke jing ki syak tangan nadu ke kendai trik uyayong bandawan ke sorkar ban pendam no ke projek ke batubu banwan ra ha ke daulen nong lumpong deng Hoi ka don ka jing ya kenduk jongi ha ka kamra jongi deputy chief minister iba preston tunsong ha ka jing wan jong ki nongelam shnong jong ka senjuk ki rang ba shnong na ka ribhoi district te ha ka ni ka jing ya kenduk adon lang roi director jong ka tourism bat ki member tingi la ya discuss nakaliang jong ki kila pan sneu number 1 kalong ba nakaliang jong ki kwa hi ba ka tu ka project kan ne tang ba since ka don ka concern kam tam milio ba don ki katu kini ki especially ke bat kini ki Green Tech Foundation ki bala stage ya ka hunger strike ba flag ya ka concern ya ka jing ka ecological balance ha ka tu island lumpong deng te kila request ba kat yo tu ban nem kata te hoi ni mar baro kata ngiru nagaliang jong sorkar ngila pan sneu hia kata ngila pan shai na ko ba nagaliang jong government but haka to ka original kani ka agreement ro ngila ya kren shai ba kanam don ka any kind of construction ha utu island but purely kandai ka kani ka experiential tourism kata kadai ka ngila pan shai na ko te mentang ngila iba kamtam kelawan mi kini senjuk kerang basnom kibalong ki direct stakeholder syakate ka thain tena kata kadau te ngiro ngikwa hikum ke sorkar ban pensyai ban pentikna ba kum mangila keren mangimdon jimut ya ka ban tei bandon kata ka parliament ban structure hangtu tena kata kadau ngikum ke sorkar ngila decide ban withdraw ya ulung pongteng na kani ka project te kata ketika confirmation ngaku aban ai bangila de ya penbek ngila de rai nak liang jong sorkar tangba ketu ke project jong ka touch hapo ka existing structure hapo umyang ketu ba dan orchid ketu kan yahne ngim don kata ka hidden agenda anything pat kani ka project purely hi kum ka sorkar ngipet hi ya ka jing ka aspiration jong especially jong ki samla ki khon samla ki badon kam ya ka employment te nakata ka daw ni persyang bung ka sorkar ba banwanra ya kini ki opportunities mo ki kilat yo kam yo jam te dakata ka intention ngindon kata ka intention ban penjot ya kamariang ni bat ni burom ni ya ka sentiment ke jong ki from day one ni laong ya ka taru ni burom ya sentiment ke jong ki tambah at the same time ro ndai ka besuk ya ka sorkar bementa if anybody kinwan nang ta all of sudden ke sorkar kan stop ya ki ni ki jing tu jong kata I think kata te kanamdon ni ka project kanamdon kita ka opposition nang no kan don bai hi te
but barok kata ngidang page ngidang snap ngidang mo ngi go through ngi revisit ya ki ai ki bingila ban le ya ki bingila ban skeu tho ya ini ki Green Tech Foundation bat ya upai ba nila persen henry at the end of the day bat ngila dengi yo I ba upai ba udang don kam ban skeu tho te ngim dei ki ban sim ya ka bo amar phila yo I hi menta bon ki ban sa ong walong ba ka ni ka jing withdraw jang sarkar ong ni pendem mut pila ban sim kumta tambah ngimdai bang pendem henry ni ya trailang baru ba ya ka sentiment we go with the sentiment jong pai ba namar in the past pila ban tip ba in the past ngira yo I ki sarkar ki parin ki ba use the force ki ba use the ki bai pat kila henry ni pat kum sarkar ni kwa ba ngin ya trailang da ka jing kun jong pai ba te ka simple ka message hi ka long ba kum bangila ngok ngila priang put kam kat kum kejimpan kat kum kejiman jom ini dengan request ya ki batin drop ya kan ya strike but batin lek no sana jom dia